Beograd je proteklih dana bio domaćin velikog internacionalnog kongresa interventnih kardiologa. Ovoga puta to je 7. dolazak svetskih eksperata i hotel Mladost je bio domaćin 40 najpoznatijih svetskih kardiologa. Ono što je interesantno, ovog puta obavljeno je više od 40 intervencija kod veoma teških pacijenata. Da li se to radilo na centru Dedinje, Bežanijskoj Kosti, Zvezdari, Zdravstvenom centru u Valjevu i na Vojno-medicinskoj akademiji, mogu reći da je sve proteklo bez ijednog incidenta ili neželjenog slučaja. To znači oko 400 domaćih lekara u hotelu M pratilo je sve ono što se radilo u tom trenutku u ova 4 zdravstvena centra. Naglašavam da je to bilo izuzetno teških pacijenata. I prema rečima akademika Miše Ostojića, ja bih mogu slobodno da kažem autora i idejnog tvorca ovakvog sastanka, obavljene su intervencije širenje krvnih sudova sa najnovijom generacijom stentova, zatim su rešeni slučajevi hroničnih totalnih zagušenja srca i slično. I danas ćemo u prvom delu emisije govoriti o ovom sastanku. Evo, poštovani gledalci, ovih nekoliko kadrova su nas uveli u današnju emisiju Puls života. Meni je posebno zadovoljstvo što ovde u sredini, koga ste videli između jednog mladog čoveka, kardiologa našeg, i s leve strane, to će nam reći docent Branko Belesnin, ovde pored mene, koji isto ovih dana radio u sali Kliničkog centra Srbije, i tu je asistent Dejan Orlić. Evo, Branko, na samom početku da kažemo da je ovo jedan izuzetan značajan sastanak, skup ili simpozijum za srpsko zdravstvo. Jeste, to je vrlo važno. Znači, mi smo sada 7. godina. 2005. godine smo mi krenuli. Vi ste pomenuli u ovoj najavi, to je u stvari bilo od te hronične totalne okluzije. I nekako se kreće cela ta priča oko tog BASICS-a. Tako smo mu dali akronim za Belgrade Summit for International Cardiology, znači Belgrade Summit, znači ljudi koji su stručnjaci za tu oblast interventne kardiologije, znači što smo krenuli i to se nalazile, te hronične totalne okluzije su se nalazile u centru rada našeg i ono što može, jedna od stvari kad smo mi to kretali je bila naravno humanitarni aspekt koji je na prvom mestu. A druga stvar je bila edukativna i to bi odmah hteo da kažem da smo mi uspeli praktično za tih pre 7 godina je to bilo kao da gledate, ne znam, da slonovi lete, da tehnike koje su oni radili da uđu na jednu zdravu koronarnu arteriju, da izađu na bolesnu koronarnu arteriju i tako je to nama izgledalo. Međutim, za ovih 7 godina preko tog edukativnog aspekta smo mi uspeli da dođemo dotle da i naš klinički centar, tu i doktor Orlić koji to radi, i Dedinje, i Kragujevac, i verujem ostali centri, praktično doktori u njima su krenuli da rade te metode, tako da i kod nas znači, mogu da se urade te tehnike, znači da se otvore hronično totalno zapušteni krvni sudovi. Ovaj pacijent ili sledeći pacijent koji ste videli je pacijent koji ima 20 godina zapušenu tu koronarnu arteriju i onda je uspeo, to je Fredo Galassi, doktor, uspeo je da otvori tu koronarnu arteriju i ove godine smo, i druga stvar, znači mi smo 2005. godine kad smo krenuli, je uspešnost tih procedura je bila negde oko 60-65% kod nas, da bismo sada skoro došli do 100%. Ove godine samo 2 pacijenta nismo uspeli da uradimo i za njih isto postoji rešenje, pošto jedan ispod da je moj pacijent koga sam ja na neki način preporučio da dođe, on me zvao odmah posle toga i iskazao svoje veliko razočarenje, što je on nije uspeo, međutim pokušat ćemo i sledećeg puta, znači da vidimo da još jednom probamo da otvorimo tu arteriju, ali sve zavisi od kliničkog stanja. Znači jedna strana je rada i angiografski nalaz, druga strana je kliničko stanje pacijenta koje je na prvom mestu. Da ja kažem, ali možda će i Dejan, ali da ne zaboravim, rekli smo i humani deo jedan, to je da svih tih 40 i nešto vaših kolega iz sveta, žao mi je što nije bio čovek koga je svojevremeno
vaš profesor Miša Ostojić dovodio kod mene u redakciju, to je iz Japana čovek, verovatno zbog ove situacije, ali reći da su svi oni došli ovde kao amateri. Oni nisu dobili nikakav honorar. Jer tako? Da, to je tako i ne može ni na koji drugi način da se postavi cela stvar. Znači, oni dolaze ovde i rade te slučajeve potpuno besplatno na pacijentima koji su inače osiguranici našeg fonda. Imamo naravno pomoć i od strane farmaceutske industrije, znači koja stoji iza toga, tako da mi na razne načine pokušavamo da napravimo ceo taj program i organizaciju koja nije mala. Ali sve je to zahvaljujući rejtingu koji uživate vi u svetu. Da ne spomenjem Mišu Ostojić i druge ljude, ali ono što je uradila klinički centar, znači ono iz vremena još profesora Vladana Josipova ili Srećka Nedeljkovića, vaše prisustvo u nekim bordovima svetskim, evropskim, kad se održavaju evropski kongresi kardiologa, koji su izuzetno posećeni. Prošle godine ste imali, jer tako, gde je bio kongres u septembra? Prošle godine je bio Stockholm bio septembra. Bilo je preko 20.000 kardiologa, jer tako. A nešto bi Dejana hteo da pita. Malo pre je Branko rekao, moj pacijent je bio taj kome nisam uspeo da proširim aortu, ali ono što je znači, mislim da ste vi bili u sali pre 2 dana kada je došao hronični pacijent sa zacementiranim, zabetoniranim krvnim sudom. I onda je uleteo Grk ili Amerikanac grčkog porekla. Ne, Grk je. Samo što oni vole da se neko zovu George, Michael. A isto mu je asistirao, pored vas je bio i vaš kolega iz Makedonije ili Slovenije. Odakle je bio? Slovenac. Slovenac. To je bio zajedno sa Zormanom. Bio doktor Zorman, jeste tako. Vi ste bili u sali kada sam ja razgovarao za ovu emisiju sa Mišom Ostojićem i onda sam čuo da ste se namučili da intervencija trajala oko 4 sata. Na kraju tog katetera nalazi se kristal neki, jer tako? Zapravo... Da nam objasnite, mislim, mi smo amateri za to. I uspeli ste da taj zabetoniran krvni sud, ne znam u kojoj dužini, da razbijete. Jeste. Znači, za takva zapušenja koja su, kako kažete, zacementirana, odnosno u kojima je nataložen kalcijum i koja su toliko tvrda, znači da ne može da ih otvori nikakav balon, odnosno svaki balon pukne, za njih se onda koriste te posebne burgije koje se okreću velikom brzinom i na njihovom vrhu se nalaze praktično vrlo sitni kristali, čestice dijamanta i dijamant je onaj koji praktično postepeno skida sloj po sloj tog kalcijuma i omogućava da se napravi prolaz kroz krvni sud. Korišćen je rotablator, tako se zove mašina koja se koristi. Kako izgleda aparat? Pa tako, gabaritno koliko? Pa nije, znači kako bih rekao, kao neki mali radio prijemnik CD player recimo. I korišćen 2 puta kod tog bolesnika koga ste pomenuli i sutradan. Isti doktor, znači Grk Jorgos, sjajnost, njegov pravo ime je Jorgos i kad god ga zovem Jorgos, on se začudi jer očekuje da vidi Grka. I on je koristio sljedećeg dana i sam je bio iznenađen koliko mu je procedura kasnije bila olakšana upravo zahvaljujući tom rotablatoru. Jer to vi imate ili su oni dodali? Imamo, ne, to je ono što mi imamo. Znači naša klinika to ima. To je ono što mi imamo i to samo pokazuje da stvarno neke stvari su neophodne, iako ih možda koristimo retko, ali su nam neophodne upravo za one pacijente kojima može da se pomogne ako imate taj uređaj kod sebe. Možemo da objasnimo ovo što gledamo sada. Ovde je jedno suženje na glavnom stablu, znači na tom najkritičnijem mestu i ovde je, baš mi je drago što ste pokazali ovog bolesnika, to je bolesnik sa prethodnom hiruškom revaskularizacijom srčanog mišića i to je difuzna bolest, ovo je jedna od 3 velike arterije. To se vidi. To je početak 2 glavne grane. Znači, ne da je glavna, nego je noseća, da tako kažem. Znači, to glavno stablo leve koronarne arterije je suženo, ali ne samo to. Problem je što je i difuzno bolesna ta prva arterija. Koliko je ovo? Ovo je jedna druga, ovo je desna koronarna arterija za difuzne bolesti. Pa to je na 3-4 mm su otprilike u ovom početnom delu, posle se završi na 2-2,5 mm. Ovo je sad već drugi bolesnik. Ovo je sad već drugi bolesnik i tu je bila zapušena ova desna koronarna arterija koju je ruski doktor Protopopov iz Krasnojarska, on je prvi put ove godine kod nas, otvorio
uspešno, potpuno, a ono dole u donjem desnom uglu je opet novi uređaj koji smo koristili, koji se zove optička koherentna tomografija. Šta je ovo? A ovo je već zatvaranje defekta međupretkomorske pregrade. Ne, jedno, ovo što se vidi pravo vertikal, to je sonda. To je sonda koja se stavi, a ono što se vidi što je malo ima čudni oblik, to je balon. Znači, prvo se ide sa balonom, a posle se postavi taj zatvarač. Ovo je isto glavna, nije? To je leva koronarna arterija gde se vidi da je jedna, sad ovdje ima dosta grana, teško možemo ovako, ali znači jedna, ovo što ide dole prema 6 sati, ona izgleda da je zapušena. Jer se one granjaju, znači imate glavno stablo što je malo pre Dejan rekao, pa se onda one granjaju na te neke 2 velike grane ili nekad i 3. Ovde je sad ova jedna, znači zapušena i to je to što mi zovemo hronično totalno zapuštenje. Znači hronično je kada već traje preko 3 meseca po nekim definicijama, a akutno kad se zapuši koronarna arterija, onda je akutni infarkt miokarda. I to je ono što smo već čuli, znači da imamo ogroman broj, da je ta inicijativa Stand for Life jako važna. Znači da smo stvarno puno učinili u posljednjih godinu, 2, da smo strašno povećali dostupnost tih invazivnih procedura pacijentima koji imaju akutni infarkt miokarda sa jedne strane, a sa druge znači pomažemo tim pacijentima koji imaju i hronično zapušene te arterije. Mada, to je samo jedan aspekt znači stvari. Druga stvar je da srce je na svu sreću, znači ono samo ima te neke mehanizme da se prave takozvane kolaterale. Znate, koje same spašavaju taj mišić. Zato što ista stvar što pacijenti nekad im nisu jasne stvari, kažu da mu otpušimo arteriju, sve će biti u redu. Znači, jedna stvar je koronarna arterija i ovo što mi vidimo, to je samo 5% koronarne cirkulacije. 95% mi ne vidimo. To su mali, sitni krvni sudovi koji se ne vide i koje srce ima taj mehanizam da se hrani, znači, sa druge strane. A druga stvar je mišić. Znači, ako mišić ode, onda tu ne može se pomogne puno. Ne može. Naš gledalac je bio uporan da sačekao vaše objašnjenje. Da li imamo gledalca na liniji? Dobar dan. Dobar dan. Dobar je, Babić Radula ovdje. Ja bih stavio na poziv doktora Orlića, kao uspešnog kardiologa i njegovog kolegu. Ja sam inače poznat njihov pacijent već 5 godina. Želim puno uspeha i napretku u radu. Hvala. Ja sam prekinuo oko tog srčanog mišića u dela. Da, druga stvar je mišić. Znači, dok je mišić živa, mi imamo načina da procenimo pre nego što uradimo intervenciju, da li je mišić živ, koliko je ostalo tog životnog tkiva, mi kada mu ponovo dopravimo krv, znači onda on može da radi normalno, bez bolova u grudima. Znači, tako da mi sa jedne strane uvek se gleda i stanje na koronarnim arterijama i stanje na srčanom mišiću. Zato je isto, znači, ovaj basic nije samo kongres interventne kardiologije, nego je i kardiologa koji pomažu nama i pre intervencije i posle intervencije, tako da mi tokom ovoga basica smo ove godine imali i prvi put je bio jedan interesantan kurs o kardiopulmonalnom testiranju. To je jedan novi vid testa opterećenja koji je krenuli smo da radimo u klinici za kardiologiju prošle godine ili pre 2 godine. Onda tokom kongresa su bile inovacije znanja, znači gde su bile razni aspekti savremene kardiologije. Možda će biti u nastavku emisiju će biti reči o tome više. Onda smo imali prvi put kongres kardiovaskularnih sestara, znači jednog nezamenljivog segmenta. Da, kao ginekologije, ali ne može bez babice da bude dobar porođaj. Tako je. I imali smo još trening kurseve u kojoj smo učestvovali, znači za neke posebne stvari kod interventne kardiologije. Kako da se radi, kako da se meri. To je nešto što se sada pojavljuje. To su strukturne bolesti srca, aortne valvule. Znači, mi očekujemo da ćemo ove godine krenuti to da radimo. Znači, to je već za jedan manji broj pacijenata, ali vrlo teških pacijenata koji hiruški su teški pacijenti. Ovo je mnogo značajno, znači, veoma značajno, taj program Stand za Evropu, jer tako? Jeste. Imamo gledalca da čujemo. Alo? Izvolite. Dobar dan. Da li mi možete reći, doktori, da li mi mogu reći koliki je vek bypassa? Koliki je vek bypassa? Da. Znači, izvoli. Znači ovako, za ove venske bypassove vek u našoj sredini je u proseku 8 godina. Znači može da bude kraće, može da bude i znatno duže. Za arterijske bypassove znači negde oko 17 godina. S tim što su to relativno stari podaci, znači moguće da je danas vek tih arterijskih graftova i više, možemo da kažemo znači negde oko 20 godina.
Izuzetno, ako mogu da dodam sa tim bypassima, je jako važna ta prava saradnja koju mi imamo, i to one koliko sam ja upoznat u svim kliničko-bolničkim centrima, između kardiologa i kardiohirurga. I prvi put prošle godine smo mi dobili od Evropskog kardiološkog društva te preporuke za revaskurizaciju i prvi put su te preporuke napravljene zajednički revaskurizacija. Šta je to? To je ponovno dopremanje krvi miokardu koje može da se uradi ili putem stentova ili putem bypass operacije. Znači, sa jedne strane se premosti problem, da kažem, znači preko mesta suženja. Ono što mi radimo, mi ulazimo kroz taj problem i sa stentovima širimo. Znači, saradnja je jako važna i ovi pacijenti koji smo mi radili ove godine, znači na Basicsu su pacijenti koji su, znači, prošli tu jedan sastanak između kardiologa i kardiohirurga, gde su se kardiohirurzi složili da to jesu pacijenti kojima vredi pokušati da se otvori arterija ili uradi neka druga složena procedura putem interventne kardiologije. Evo, čujemo gledalca sledećeg. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Hteo sam da pitam nešto doktora Orlića. Izvolite. Ja sam pre 3 godine radio kod vas stendove. 2 stenda imam. Dobro. Ali bilo mi je lepo 45 dana. Posle toga mi je pogoršano i onda pogoršano mi je tako da sam se javio ponovo, pa sam dolazio kod vas tamo da snimam to. Vi ste mi snimali, ali niste vi, nego druga ekipa mi snimila to i kao da mi je samo leva komara začepljena. Jer jasno pitanje, doktore? Ne, očekujem da čujem pitanje. Hteo sam i ovo kad sam idao za ovu balotaciju. Trebao sam da idem na balotaciju, ali odustali valjda tanak gdje je zid. A sada sam hteo da vas pitam šta da radim, pošto mi je i dalje teško, treba da mi se radi ta balotacija, i dalje mi je teško, ne mogu da podnesem ovo vreme, ne mogu ništa, zakovao sam skoro za posteljinu, znači kad mi je lepo, kad je koje vreme... Gospodine, oprostite, odakle zovete vi? Iz Smedereva. Iz Smedereva. Smedereva. Sad, ja ovako pokušam da procenim o kom se bolesniku radi, jer postoji jedan bolesnik iz Smedereva, ali on stalno ima neke smetnje, a u stvari mi ništa ne nađemo. I sve što objektivno uradimo budu sasvim dobri nalazi. Tako da stvarno, znači mi nemamo šta da radimo dalje. Ali što se vas tiče, ja neću da pogrešim, znači javite se slobodno, pa da vidimo o čemu se radi. Da se jave na polikliniku kliničkog centra, ne treba toliko se čeka. Kardiologija. Tako je. Ali to je to što je u jednom momentu je pomenuo taj istanjen zid. Tako da moguće da se tu može da se krije deo odgovora i pravaca za buduće lečenje. Znači, to je ta kad je mišić praktično od infarkta miokarda koji je praktično ide oštećen, ali je toliko oštećen da bilo koja stavljanje novog stenta ili bypassa njemu ne može da ga probudi. Ne može da ga probudi, a sa druge strane sama intervencija može da bude rizična. I mi znamo da čak i nekad čak i ne stavljamo niti stent, niti ga hirurzi operišu, jer ono što je, nažalost, oštećeno ne može da se... I ono što kod njih znamo je da praktično oni sa lekovima prolaze bolje nego ukoliko im se rade intervencije. Da, to ja se sad sećam, evo što ste vi rekli, sećam se kad je profesor Johnson bio u Beogradu, kad je radio 11 slučajeva na drugoj hirurškoj klinici, on je dobio, ružno je to reći, ali kaže, ja sam dobio krševe. Toliko teške pacijente, on je 11 operacija imao, 9 je preživelo to i onda je rekao, kod nekih takvih slučajeva bolje ostaviti na lekovima nego ići pod nož. Ja ću zamoliti režiju da nam pusti prvi prilog, jer malo pre gospodin Belestin rekao da je ovaj sastanak simpozijum praćen iz nekoliko centrala. Kragujevac, Valjevo, Bežanijska Kosa, Klinički centar Srbije, Dedinje i Gradska bolnica, jer tako? Mi smo pre 2 dana bili u poseti Valjevskoj bolnici i zabeležili smo intervenciju koju je radila doktorka Irena Matić. Pa pogledajte šta je ona nama rekla i kome kaže hvala što se to počelo i da radi u Valjevu. Pa, kod pacijenta koga smo snimili je imao akutni infarkt prednjeg zida
i mi smo faktički onako najelegantnije moguće metodama invazivne koronarne perkutane intervencije kroz krvni sud otvorili mesto kome je bila zapušena arterija. Posebno mi je naglasila profesorka Zorana Vasiljević, koja je u neku ruku, mogu reći, i vaš učitelj kod tih intervencija, da ne spominjem ponovo Mišu Ostojića, ali ovo što je veoma važno to je da ste vi tu intervenciju nazvali zlatni sat. Pa ono što je, znači ja prvo sam jako srećna što imam mogućnost da započnem jedan način, novi način lečenja, da kažem, u akutnom infarktu miokarda tim metodama perkutane koronarne intervencije u jednoj maloj bolnici u unutrašnjosti i da pacijentima, to je nekih 500.000 ljudi iz zapadne Srbije, se pruži mogućnost da se leče na isti način kao što bi se lečili u Beogradu, u Njujorku ili bilo gde u svetu. Znači ono što je, mi smo malo pre nešto o tome već razgovarali, ono što je presudno u lečenju akutnog infarkta to je vreme. Arterija koja je zapušena trombom na mestu gde je pukao plak u unutrašnjosti krvnog suda i koja dovodi, da kažem, do te rane na srcu koja se naziva infarkt, se može otvoriti na dva načina, ili lekom, ono što smo mi do sada radili, ili na ovaj malo invazivniji način, znači metodom koronarne intervencije. Ono što je, da kažem, najidealnije, da je zapravo to što je i bila inicijativa akademika profesora doktora Miodraga Ostojića i profesora Milana Nedeljkovića, koji je naš koordinator za konsultante, je taj program Stand for Life, koji u svetu postoji već decenijama, a koji podrazumeva, da kažem, da se pacijent sa akutnim infarktom što pre transportuje u angiosalu i da mu se što pre otvori taj krvni sud. Da se vratimo na Valjevo. Ne preterujem ako kažem da je doktor Ilija Tripković, prvi čovek ove zdravstvene kuće, dosta učinio i dosta pomogao da se ostvari ta ideja da Valjevo dobije angiosalu. Patologija bolesnika je velika, a nemojte da zaboravimo da je Srbija još uvek u samom evropskom vrhu kad govorimo o bolestima srca i krvnih sudova. Prošle godine, 22. decembra, angiosala je startovala. Znači, vi ste prvi put ušli i mogli ste da pomognete prvom pacijentu. Od tada do juče, koliko je prošlo pacijenata i kojima ste mogli da pomognete? Pa evo, mi smo za tih 68 radnih dana uradili ukupno 291 pregled i od tih 291 pregleda, znači 123 intervencije implantacije stenta, a od te 123 intervencije 57 je bilo pacijenata sa akutnim infarktom. Znači, mi smo se nekako odlučili da od samog starta radimo taj program 24-časovnog pokrivanja. Znači, angiosala u Valjevskoj bolnici radi 24 sata, 7 dana u nedelji. Mi imamo pripravne ekipe, podelili smo se i znači zbrinjavamo pacijente i danju i noću, baš zato da bi ta usluga bila na adekvatan način. Spomenuli ste stent. Koliko ste do sada ugradili stentova? Mi smo do sada ugradili za tih nekih možda nešto manje od 3 meseca 151 stent. A dobili ste od Fonda zdravstva? Dobili smo od Fonda zdravstva negde oko 387 stentova i sad interventno od početka godine do danas je 65 stentova, što ja mislim da je nešto s čim su oni računali obzirom na to da smo mi sala koja počinje. Znate, nije uobičajeno da jedna sala u prvoj godini svog rada krene takvim tempom, ali ono što je suština cele priče je ovo što sam i malo pre rekla. Znači da se prosto jedna mala siromašna bolnica u unutrašnjosti leči, pruži uslugu bolesnicima, potencijalnim pacijentima iz zapadne Srbije onakvu koja je vrhunska zapravo, vrhunska tehnologija i vrhunsko znanje. Gospođo Irena, rekli ste koliko ste imali intervencija tog zlatnog sata, koliko ste uradili stentova, ali sigurno da ste imali veći broj, odnosno veća cifra onih kod kojima ste mogli da pomognete intervencijom o kojoj je Zorana Vasiljević dosta radila. A to je? Hoću da kažem da radimo i ovu drugu, deterđent kad ubrizgavate, je li tako? Da, mislite na drugi način lečenja. Da bo. Nije stent, nije ni ovo.
Prije mog bavljenja sa ovim invazivnim procedurama, koje je relativno kratko, neke godine i po dana, ja sam 20 godina, znači konzervativni kardiolog i profesorka Zorana Vasiljević je moj učitelj, ona je bila meni mentor i za subspecijalistički rad i za magistarski rad i neko ko je zaista na svaki mogući način nama podršku i nesebično delio svoje znanje sa nama i predavanja držao često u našoj bolnici. Ona je uradila jednu drugu veliku stvar, a to je da napravi, da kažem, tu mrežu da sistematizuje mrežu koronarnih jedinica u Srbiji i da insistira na tome da ta terapija u svim koronarnim jedinicama bilo gde u Srbiji bude uniformna, znači po preporukama Evropskog udruženja kardiologa, odnosno prema konsenzusu naših, da kažem, vrhunskih stručnjaka. A to podrazumeva? Podrazumeva lečenje akutnog infarkta miokarda fibrinolitičkom terapijom, znači lekom. Postoje dva načina da se taj ugrušak koji zapuši krvni sud, da kažem, ukloni ili rastvori. Jedan je konzervativni lekom, a drugi je mehanički, znači kroz krvni sud, metodom perkutane koronarne intervencije ili aspiracijom, usisavanjem tromba. Ili treći način je kombinacija jednog i drugog. Znači, pacijenti kojima se daje tromboliza da idu na takozvanu rescue PCI, spašavajuću perkutanu koronarnu intervenciju, odnosno da se unutar 24 sata uradi koronarografija i završi ta intervencija plasiranjem stenta na suženo mesto. Jel imate podršku od kolege novinara? Da kažem, nekako vaš i moj posao su slični, odnosno posao mog supruga i moj je sličan, on je takođe navikao da 24 sata bude stand by i da radi, da bude, da kažem, to je nešto što je zaista meni mnogo značilo. Bez podrške moje porodice i mog supruga, ja mislim, ne bi ni mogla da uradim ništa od ovoga. Evo, čuli ste Irenu Matić, ali da ne bi čekao gledalac na liniji, prvo da vas čujemo. Izvolite. Izvolite. Jer nemamo na liniji nikoga. Ima, nema. Hteli ste nešto da kažete oko ove edukacije? Valjeva, imate edukaciju u Nišu, tamo su kardiohirurzi, ovdje su kardiolozi. Da, Niš je kardiohirurzi i dve su nekako tu strategije. Jedna je da se razvijaju i usavršavaju postojeći centri. Znači, u nekim od tih centara isto je potrebno da se doda sala, da se zameni sala. A drugi tip vrste razvoja je po Srbiji. Pošto mi kad smo krenuli da analiziramo podatke iz Stanford Lyme-a, mi smo vidjeli da mi u Srbiji imamo, da kažem, 2, odnosno 3 velike rupe, onako pod znacima navoda, što se tiče pokrivenosti i mogućnosti lečenja Srbije. Jedna je, znači, deo taj prema zapadu, znači i drugi je istočno i treći je jug. I onda smo krenuli praktično da prvi centar koji je osvojen bio je Valjevo, znači sa vrlo ambicioznim direktorom i celom ekipom. Oni su krenuli, pre 3-4 meseca su oni krenuli i oni su, da kažem tako, našom supervizijom, stalno imamo lekara našeg i sa Dedinja koji se smenjujemo na 5 do 7 dana, nekad i više. Sljedeći centar, i mi već imamo lekare koji su na obuci kod nas je Užice, tako da ćemo taj jedan ogroman deo ćemo da pokrijemo. I sljedeći centar koji se već polako je blizu toga da krenu sa obukom, koliko je meni poznato, je Zaječar. I onda nam ostaje i deo koji se tiče Vranja, što je jako važno i zbog, ne bih želeo da politički zvuči, ali je to jako važno i zbog tog srpskog življa na severu Kosova, znači da praktično privučemo Vranje i taj deo. Znači oni su sada pokrivaju od Niša, međutim bit će još značajnije. Tako da to su neki planovi. Znači da li će to biti sledeće godine, 2-3 godine, vidjet ćemo, ali jako lepo radimo zajedno sa Ministarstvom zdravlja, sa fondom. Znači, pošto su potrebna sredstva tako nova da bi se to pokrilo, što nije lako, ali smo polako, mislim, krenuli u dobrom pravcu i mi smo pohvaljeni, profesor Ostojić koji vodi, znači, ceo taj projekt Stanford Life-a, smo pohvaljeni od strane Evropskog kardiološkog društva kao zemlja koja je najviše napravila u stvarnoj dostupnosti intervencija i lečenja kod pacijenata. Spomenuli ste malo pre Niš. Niše su kardiohirurzi. Da, meni je vaš kolega, profesor Mile Vraneš, direktor klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, rekao da oni se smenjuju na 7 dana. Velimirović, Đukić, Vraneš. Oni su oko 60 intervencija imali i kaže kucni u drvo, sve ok. Imamo gledalca na liniji. Jesmo dobili gledalca na kraju?
Je li jesmo ili nismo? Izvolite. Nemamo. Kragujevac ovdje. Izvolite. Molim vas, imam ugrađen veštački mitralni zalistak pre 33 godine. Sada je 34. Pa me zanima kako mogu da dođem do vas na pregled. Odakle zovete vi? Iz Kragujevca. Iz? Kragujevca. Iz Kragujevca. Da. Ajde, Orliću, čuli ste. Pa, znači, ja mislim da kardiolozi u Kragujevcu sasvim dobro obavljaju svoj posao, tako da najbolje da se javi kardiologu u Kragujevcu. Ako je nešto kritično, ozbiljno, onda mogu da se i vama jave. Biće onda posao. Onda može da se javite. Nema još kardiohirurgije, nije prisutna u Kragujevcu, tako da eventualno ako bi u tom slučaju nešto trebalo, onda dolazi u obzir i hiruška ponovna intervencija bi došla u obzir Beograd. Međutim, što se kardiološkog dela tiče, apsolutno kompetentni doktori u Kragujevcu. Imate kolege odlično. Apsolutno. Ja ću zamoliti režiju da vidimo još jedan prilog iz Valjeva. Tu smo posetili direktorku bolnice, ona kaže upravnik bolnice, Mirjanu Čeranić. Pošto smo saznali od jedne sestre da je 22. decembra prvi slučaj, odnosno prvi pacijent bio iz okoline, da kažem, 60 km od Valjeva, jedan delikatan infarkt, kako je ona kasnije to rekla, pa da čujemo tu priču kako je taj pacijent sa njive dopremljen u Valjevsku angiosalu. Sala je kruna našeg 10-godišnjeg rada na unapređenju Valjevske bolnice. Da bi se došlo do angiosale moralo je da se uradi 100 koraka pre, da se obezbedi dobra laboratorija, da se obezbedi dobra radiologija, da se obezbedi dobar prijemno-urgentni centar, hitna služba, da se unapredi rad u službi anestezije, hirurgije, intenzivne nege, koronarne jedinice, praktično da se unapredi rad u čitavoj bolnici da bi angiosala došla na bazu, dobru bazu dobrog rada, kliničkog rada u našoj ustanovi. Ko vam je pomogao da ostvarite vaše želje i ciljeve? Ja prvenstveno moram reći da zaposleni u našoj bolnici su ključ napretka naše ustanove. Naravno, radili smo mnogo projekata, bili smo uključeni u projekat Razvoj zdravstva Srbije, Ministarstva zdravlja i Svetske banke. Imali smo pomoć sa raznih strana od dobrih ljudi 2000-te pa nadalje, puno donacija, puno humanitarne pomoći koju smo, hvala Bogu, prevazišli, ali mislim da je ključ uspeha naše ustanove ljudi koji u njoj rade. Gospođo Čeranić, malo pre ste mi rekli jedan detalj, a ja bih volio da vi našim gledalcima to kažete, jedna neobičnost koja se dogodila baš prvog dana otvaranja angiosale. Pa ja mislim da je to što se desilo prvog dana kad je angiosala otvorena suština svega i da govori zašto angiosala treba da postoji i u Valjevu. Prvog dana prvi pacijent koji je urađen od strane profesora Nedeljkovića i doktorke Irene Matić, naše doktorke, je bio čovek iz jednog dalekog sela naše opštine, 60 km udaljenog od Valjeva, brdsko-planinski smo mi kraj, nije lako uvek doći i prići Valjevu. Čovek je dobio bol u grudima na njivi, transportovan je do Doma zdravlja Osečina, iz Doma zdravlja Osečina do Valjevskog urgentnog centra, tu je prepoznato da se radi o infarktu i on je u tom famoznom zlatnom satu stigao u salu našu, urađen mu je stent i on je praktično bez ikakvog oštećenja napustio našu ustanovu posle 3 dana. Ali želim da kažem da je tom čoveku je omogućeno, dostupno mu je bilo nešto što do pre nekoliko meseci je bila misaona imenica za Valjevski kraj. Vaša vizija u 2011. i 2012. godini, zdravstveni centar Valjevo? Ja bih bila srećna da mi očuvamo i održimo na ovom nivou šta smo postigli. Naravno, mi imamo osnove da se razvijamo i dalje, ali mislim da u ovoj 2011. će suština biti da održimo ovaj sistem na nivou na koji smo ga doveli. Evo, lepo govori vaša koleginica. Ona je neuropsihijatar, inače. Ali se razume u kardiologiju. Jeste videli? Da, htio sam da dodam, ovo je ovako važno da ne ispadne ova priča stentovi, samo stentovi. Suština celo te inicijative Stent for Life je da se dobije što pre da se otpuši koronarna arterija. I tu su preporuke jasne. Ukoliko se nađete u bolnici ili brzo možete da dođete do bolnice koja ima salu i obučenu ekipu,
onda se ide prema interventnoj kardiologiji i prema stentovima. Međutim, kod onih koji to ne mogu da urade, lekovi rade jako dobro. Mi imamo jako dobre lekove, sad imamo programi sa hitnom pomoću, to će i Dejan da kaže. Znači, ne samo stentovi, nego su lekovi. Znači, važno je u pravo vreme napraviti sistem takav da pacijenti ne u Beogradu, ne u celoj Srbiji, unutar što kraćeg vremena dobiju krv. Dejane, krv, hitna pomoć, ali ovo možda je sledeće pitanje. Da li ovo što ima Valjevo ili Kragujevac i Niš i drugi centri, odnosno naši gradovi imaju, da li imaju svi defibrilatoре, na primjer, u tom akutnom trenutku? Pa evo, nažalost, koliko je meni poznato, znači, hitna pomoć Požarevac nema defibrilator. Znači, u njihovim kolima nema defibrilatora. Ono što je dobro, to je da od Požarevca do Beograda može da se stigne brzo, znači za nekih sat vremena. Ali ipak je preporuka i neophodno je, znači, da svaka kola hitne pomoći koja voze bolesnika sa akutnim infarktom miokarda imaju i defibrilator. Ovo što tiče hitne pomoći, ova hitna pomoć, saradnja s vama? Saradnja sa hitnom pomoći sada, ja mislim, nikad nije bila bolja i naš odnos sa doktorom iz hitne pomoći nikad nije bio bliži i čvršći i ta saradnja ima jednu uzlaznu liniju i na kraju, kao što je rekao Branko, znači, to pokazuju i brojevi. Znači, u procentima imamo poboljšanje koliki procenat bolesnika su dobili aspirin i Plavix, a to je bilo neki 7-8% na početku, a sada je to preko 30%. Znači, porastao je značajno procenat bolesnika koji direktno dolaze u salu za kateterizacije. I ovo je primjer iz Valjevske bolnice, znači gde je direktno dovežen bolesnik. Ali vi pokrivate redovno, naprijed. Kao što vaši kardiohirurzi odlaze u Niš redovno, to se ne zna koliko će odlaziti, ali će jednom sigurno jedan duži period. A nekoliko godina će, mislim, biti teško je to da se zamisli da za godinu dana, dug je proces da se napravi. Lako je napraviti čoveka koji će da katetere stavlja ili stentove, ali jednog iskusnog, zrelog interventnog kardiologija, a posebno kardiohirurga, potrebne su decenije, da kažem, i mi se sada, boga mi, susrećemo sa jednom pojavom da polako čak kardiohirurzi neki odlaze, znači to je problem na Dedinju, kod nas još nisam čuo, međutim to je isto nešto što, a potrebno je jako puno vremena napraviti zrelo kardiohirurga. Tako da to država mora da se vrlo, mi smo to prepoznali pre 5-6 godina, krenuli smo sa Stand for Life u interventnoj kardiologiji. Ono što smo mi pre 5-6 godina uradili sa interventnoj kardiologijom kad su bile grozne liste čekanja od prvo godinu, dve, znači, sada je to problematična situacija sa hirurgijama koja je, znači, još delikatnija, još je teža i taj proces učenja je još duži. Vaš kolega Boško Đukanović prošle nedelje, kad sam obišao i zamolio ga za jedno gostovanje u Perspektivi, rekao mi da je 2 kardiohirurga izgubio. Otišli u inostranstvo. A nije izgubio, to je možda reći ovako. Ja sam siguran da će oni doći, međutim, ukoliko se nastavi ovakvo stanje, znači potrebno su jedna ozbiljna sistemsko sagledavanje stvari i potezi, znači, koji će ići u tom pravcu da se unapređuje i kardiološki, kardiohirurški sektor, koji je s obzirom na broj pacijenata. Znači, broj pacijenata je najveći. Ne, neukusno da vas pitam koje su vaše plate, stvarno neukusno, ali vi ste potvrditi ovo što vam bude ja rekao. Posljednja statistika govori da je Srbija još uvek u samom vrhu kardiovaskularnih bolesti. Sam vrh. Da, sam vrh i tako će ostati sigurno još neko vreme dok ne krene, znači, da se sa tom primarnom prevencijom ozbiljno bavimo. Znate, mi imamo možda da pređemo, ali je na kraju svega, znači, kreće od tih pacijenata koji nemaju neke tegobe, koji su praktično asimptomatski pacijenti. I mi imamo podatke što se tiče te primarne prevencije kao je poznat faktor rizika hipertenzije, ali tako? Znači, u zemljama zapadne Evrope ono što mi znamo je da je samo 30 do 40% pacijenata koji ima hipertenziju uzima lekove, a od onih koji uzimaju lekove, njih pola nemaju dobro regulisan krvni pritisak. Ista stvar je za masnoće, trigliceride, holesterol, LDL holesterol, pre svega taj loši holesterol, opet ista stvar. Znači, ogromno, znači, jako povišen holesterol, malo njih uzima, a onaj koji uzima vrlo kratko. Znači, uzme kao neki antibiotik i posle par meseci on to završi, više ne uzima i to znamo da su faktori rizika. Moj kolega Miša Ladjić je napravio reportažu iz Valjeva i ovo poneste gospodinu Miši Ostojiću, vašem šefu, jer ovde i njega spominje Irena Matić. Nam nije teško da mu date. Ne. Molim. Biće nam zadovoljstvo. Poštovani gledalci, evo, za jedno 5-6 minuta mi ćemo nastaviti razgovor u našem studiju. Imaćete priliku i
sledeće goste da pitate, ako vas nešto interesuje, ćemo dobiti ovde u studiju, doći će nam 3 kardiologa. I najavit ćemo jedan vrlo interesantan, značajan sastanak koji će biti u Beogradu u ponedeljak. Evo malo odmora. Igraj Toto sportsku prognozu. Srbija se pokrenula da napravi novu vrstu lav piva. Ovo je najbolje. Ne, bolje od ovog nije sigurno. Daj vam. Da ja probam. Dečko, daj meni jedno pivo. Seba. Piva po svom ukusu. Radilo se složno. Tamnije nijanse. Ali neku svetlinu da dobije. Kao neku gustinu da ide. Pitkost. Skandinavci. Emotivci. I rezultat je savršenstvo zlatno-crvene boje i prijatne gorčine. Seba koma inig. Kad se Srbija složi, zlatni lav. Za mene je život zbir mudrih odluka, kao na šahovskoj tabli. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, PEP. Najbolji i najpovoljniji uslovi studiranja, stručni kadrovi i diploma koja se ceni. Povucite i vi pravi potez. Ti lečiš druge, krv leči tebe. Susreti zdravlja od 19. do 25. juna za samo 140 evra. Medijski pokrovitelj SOS kanal. Traži se iskusan tip. Jedinstven, zabavan, hrabar i samouveren. Sportskog duha, strpljiv i pametan. Tip na kojeg uvek mogu da računam. Toto za iskusne tipove. Ovog leta u modi je Istarska rivijera. Izmišljeno mesto za odmor na samoj obali mora, hotel Pula u Puli. Idealno i za pripremu sportskih ekipa. Organizovane posete Brionima, Areni. Hotel Pula u Puli. Specijalna ponuda za turiste iz Srbije koji letuju u Puli. Informacije i rezervacije i u Beogradu 066 913 4357. Hazena, stomatološka ordinacija doktora Živkovića, Ohridska 13 kod Hrama. 20 godina iskustva i tradicije, za đake, studente i penzionere 20% popusta. Telefoni 011 2430 122 2454 064. Sreta, ekskluzivna izrada suvenira u bakru i drvetu. Telefon 060 154 8713. Igraj Toto sportsku prognozu. Da li i vama otiču stopala i gležnjevi? Muče vas bolovi u listovima? Imate li osjećaj teških nogu? Medisana ima rešenje. Predstavljamo vam Venio Ultra UM 8000. Efikasan uređaj koji može da vam pomogne da brzo vratite i sačuvate normalnu cirkulaciju. Samo jedan tretman dnevno može znatno da poboljša vaš krvotok i da vam tako pomogne u eliminaciji viška tečnosti i osjećaja umora u listovima i stopalima. Slaba cirkulacija može da izazove zamor, bol i osjećaj teških nogu. Većina se susreće sa tim problemom pre ili kasnije, obično zbog dužeg stajanja ili sedenja. Venio Ultra koristi isprobanu i testiranu EMS tehnologiju da bi stimulisao nervne završetke vaših stopala, što izaziva kontrahovanje i opuštanje mišića donje nožne regije. Rezultat je smanjenje simptoma i nelagodnosti prouzrokovanih slabom cirkulacijom, u šta se na hiljade korisnika već uverilo. Po prvi put posle mnogo godina moji gležnjevi nisu otečeni, a bolovi u nogama su iščezli. Sada mogu da hodam bez smetnje. Venio Ultra mi je zaista pomogao. Od uvek sam imao hladna stopala i često patio od bolnih grčeva, naročito noću. Pored toga, slaba mi je venska cirkulacija iznad gležnjeva, koji pulsiraju i bole me ako stojim duže vremena. Otkako sam počeo da koristim Venio Ultra, moja stopala su topla tokom čitave noći. Nemam grčeve, a bolovi su u znatnoj meri ublaženi. Sada šetam 3 puta dnevno bez problema. Moja draga mama ima više od 80 godina. Imala je običaj da svraća kod mene na čaj, a sada dolazi da koristi moj Venio Ultra.
Venio Ultra se jednostavno i lako koristi. Navucite terapeutske papuče, kontrolnim upravljačem podesite intenzitet i trajanje tretmana, a onda se opustite dok vam neprijatnost i bol nestaju iz vaših nogu. Ali to nije sve. Venio Ultra također sadrži 4 dodatna elektrojastučića za smanjenje bola i eliminisanje napetosti čitavog tela. Otkrite kako Venio Ultra može da pomogne i vama. Za penzionere, Venio Ultra je dostupan na 12 mesečnih rata za samo 690 dinara mesečno bez kamate. Potrebno je samo da pozovete broj na ekranu i u roku od 2 radna dana Venio Ultra stiže na vašu kućnu adresu. Medisana Teleshop. Pozovite odmah. Vasiljević kaže, sve... Evo, kamerman mi daje znak da je doktorka još jedna stigla, ali neću vam otkriti ime ko je to, evo tu pored nas je. Za jedno 15 minuta će i ona ovde da vas pozdravi. Rekao sam da je u drugom delu emisije razgovaramo o srcu. U ponedeljak je Beograd domaćin u hotelu Hajat, jednog interesantnog sastanka. Mislim da je to 10. jubilarni sastanak. Sad ću ja ovako kao amater da kažem, posvećen neiskranjenosti srca. Može tako? Popuštanju srca. Kako? Popuštanju srca. Je tako. Da. S moje leve strane je doktorka Tanja Potpara. Ona iz one grupe ljudi sa bivše interne B klinike, gde je profesor Grujić. Ja vidim da, Tanja, još uvek vi najviše radite sa aritmijama, jer tako? Da. I vi ste na programu u ponedeljak, kao što je i doktorka Ana Karadžić. Meni je danas profesorka Vasiljević rekla da mogu sve da vas pitam. Vi ste glavni organizator sa njom. I ono što je mene fasciniralo, profesorka Vasiljević mi je juče rekla da imate prijavljenih 1000 učesnika. Gde će stati taj svet? Pa profesorka je proširila Hajat. Proširili ste kristalnu dvoranu? Jeste. Biće ekrani na onom prostoru gde je recepcija, je tako? Pa ne znam, ali svake godine kada se organizuje ovaj skup, on je organizovan za 500 ljudi do 800, bude mnogo više, praktično svi uspeju nešto da čuju, nešto da vide novo što je vezano za lečenje srčane insuficijencije, znači za novine u lečenju i dijagnostici srčane insuficijencije. Treba da vam kažem da je ovo 10. jubilarni sastanak o srčanoj insuficijenciji. Prvi je bio 1998. godine. Ono što je jako bitno, to je, kao što ste rekli, jako posjećen skup za koji se kod nas još uvek ne plaća kotizacija. Znači, za sve učesnike je besplatno. Potrebno je samo preko interneta da se prijave. Danas je bio poslednji dan. Evo i vaše kolege u prvom delu emisije, interventni kardiolozi su organizovali sastanak, preko 40 inostranih stručnjaka kardiologa je bilo isto besplatno, su došli ovde, da edukuju naše ljude, da veliki broj mladih lekara uđu u tajnu ako su naklonjeni kardiologiji. A odmah da predstavim i profesora Gorana Milošinovića. To je onaj čovek koji je posljednje vreme mnogo rasprodat. Ljudi svi jure u centar za pacing da bi gospodin Milošinović na neki način postavio tačnu dijagnozu, saglasio se sa predlagačima za pacijenta da li je indikator, odnosno da li je indikovan slučaj za pacemaker. Ja Gorana Milošinovića pozdravljam. Posebno mi je drago kad on dođe ovde, zato što profesora Milošinovića znam malo duže, više od 10 godina i ono što me privuklo kod njega ne samo medicina, ne samo beli mantil, nego svaki slobodan trenutak, ako nije sa studentima, ako nije u sali, kardiološkoj ordinaciji, ako nije u inostranstvu na kongresu, dosta vremena, zaista dosta vremena posvećuje i pisanju. Nekoliko romana, nekoliko pripovedaka i pre 4 godine je bio i u najužem izboru za nagradu Nina. To mu je izletelo ovako, nije uspeo da uđe u tužu konkurenciju i da dobije nagradu, ali verovatno, ja verujem da će možda sledeće godine ili on je tamo 2013. jubilarno 13. da uđe u konkurenciju za nagradu. A ja ću posle stručnog dela da zamolim gospodina Milošinovića da nešto kaže i o ovoj svojoj posljednjoj knjizi koja je vezana, tematika je vezana za jednu generaciju. Ali, Gorane, ovaj sastanak u ponedeljak, šta je ono najinteresantnije ako preskočimo pacing, ako preskočimo taj mali sićušni aparat koji vi implantirate?
Srčana slabost je bolest koja je u posljednje vreme u obliku epidemije u svetu. Misli se danas da oko 10 miliona ljudi godišnje oboli od ove bolesti i pored oboljenja krvnih sudova srca to je sljedeća najčešća bolest i najveći problem s kojim se mi srećemo u svakodnevnoj praksi. Sve zemlje sveta imaju izgrađen program kako da se s ovom bolesti najbolje izbore. Mnogi od njih imaju odeljenja koja se u svakoj bolnici bave bolesnicima koji imaju srčanu slabost i koji im pomažu u fazama pogoršanja, također i na dugoročnom planu. Osim promijenjenog načina života koji ti bolesnici imaju u svojoj prvoj fazi bolesti, kojima može da se pomogne, ti bolesnici imaju i značajnu korist od lekova ili velike različite grupe lekova umeju da značajno poboljšaju bolesnike. Ali kod 20 do 30% bolesnika lekovi više nisu u stanju da pomognu. Mi moramo da uradimo nešto više za te bolesnike. Najviše što možemo da uradimo najbolje jeste transplantacija srca. Transplantacija srca je program koji je u velikoj krizi u najrazvijenijim zemljama sveta. Na istoku Evrope se uglavnom manje ili više i ne radi. U ovoj trenutku u našoj zemlji se ne radi transplantacija srca. Ona je vezana sa značajnim moralnim, sociološkim, društvenim problemima, ne samo sa organizacionim problemima i zdravstvom i medicinom. Veoma je skupa i zbog toga i zemlje kao što je Sjedinjena Američka Država godišnje ostaje oko 100.000 ljudi bez transplantacije, bez novog srca, a sa indikacijom za transplantaciju srca. Ono što je jedan od mostova za stanje kod bolesnika kojima lekovi nisu dovoljni, a transplantacija srca nije moguće da se izvede, jesu aparati. Filozofija medicine 20. veka bila je kad nešto ne valja u organizmu, onda treba napraviti aparat i taj aparat će zameniti bolesno tkivo ili bolesni organ. Bubreg, srce, bilo šta, kuk. Međutim, 20. vek nosi novu filozofiju, 21. vek nosi novu filozofiju medicine, a to je filozofija ćelija. Mi mislimo da će u 21. veku sve ono što je bolesno u organizmu biti zamijenjeno sa novim ćelijama koje će rastom iz neke multipotentne ćelije u onu ćeliju koja je funkcionalno potrebna napraviti nov zdrav organ. Međutim, prvi eksperimenti koji su napravljeni početkom 21. veka pokazali su da još nismo posve sigurni da umemo da kultivišemo te ćelije na pravi način. Jedan od najvećih studija koja je radila baš sa bolesnicima koji imaju obolelo srce, umjesto razvoja zdravog srčanog tkiva pokazala je vrlo neželjene reakcije, poput tumora, na primjer. I svi su eksperimenti u ovom trenutku, svi pokušaji vraćeni na neki životinski nivo. Mi u ovom trenutku nemamo zapravo mogućnost da napravimo efikasne ćelije koje mogu da zamene bolesno tkivo. Od aparata koje u ovom trenutku imamo, koji mogu da pomognu bolesnicima sa srčanom slabošću, jesu pacemakeri. To su posebni aparati, kod otprilike 20% bolesnika možemo da ih ugradimo, koji resinhronizuju obolelo srce i podignu snagu srčanog mišića. Ti bolesnici žive bolje, imaju značajno veći radni kapacitet, imaju manje lekova i njihov je vek produžen, također i umiru manje od iznenadne smrti. Druga od mašina jeste mašina koja je takozvana pumpa za srčani mišić. Ona je veoma skupa, u našoj zemlji se ne ugrađuje, u nekim zemljama, na primjer u Austriji, često, gde je visok standard medicine. I ona je također u stanju da zameni obolelo srce na jedan period od 2 do 3 godine dok se čeka transplantacija srca. To su otprilike mere koje mi danas možemo da uradimo u svetu i u nas kad je u pitanju srčana slabost. Ja moram da vas vratim na početak, pa ste me malo porazili u nekim svojim shvatanjima i praćenju svetskih dostignuća. Evo, 40 godina, tako, 68. je prvo srce, Barnard. Tamo kasnije je došlo i Kuli. Ne znam koliko uređeno srce. Zašto ste odustali od toga iz finansijskih razloga ili nešto drugo u pitanju? Da se odustaje od transplantacije srca. Kod nas je negde 90. godina uređena 3 srca, tako? U Srbiji. Jeste. Jer to postoji neki razlog zašto se odustaje. Nema donora ili šta je? Kad je u pitanju hirurgija, transplantacija srca, ona je relativno jednostavna stvar. Za kardiohirurga koji se bavi u svakodnevnom svom poslu sa operacijama bypasseva ili sa komplementnim operacijama veštačkih valova, operacija transplantacije srca je vrlo jednostavna. Presecanje predkomora, ušivanje predkomora za novo srce i to je praktično kraj. Da bude dobar zanatlija samo. Da, ali za onoga ko to već jeste, transplantacija srca nije komplikovana operacija. Ono što je problematična stvar u tretmanu u vezi s transplantacijom srca jeste odbacivanje tkiva. Zašto imamo danas odgovore? Postoje lekovi koji to uspevaju da otkriju. Zatim, česta mogućnost infekcija koje se događa u tom periodu kod tih bolesnika. Ali zapravo najveći problem jeste pronalaženje adekvatnog donora. Ne može svaki čovek, ne može srce svakog čoveka da odgovara svakom. To isto kao i jetra, kao bubrega. Naravno.
Ali tu se onda zapravo pojavljuje jedan ozbiljan problem, a to je pitanje davalaca ili donora organa. U zapadnim zemljama je to rešeno tako što većina ljudi koji to žele zaveštaju svoje organe za života i onda je to lakše. Međutim, to kod nas ne postoji. Drugo, kod nas još uvijek postoje svest o tome da je to nešto što je protiv... Ako sam vas dobro razumeo, vi ste spomenuli matične ćelije. Koliko je to realno? Nije realno u ovom trenutku, ali je to je velika nada. To će definitivno biti nešto što će... A vi ste u vašoj klinici je negde preko 50 pacijenata imate. Mi smo počeli taj istraživanja. Ona su u ovoj fazi još uvek u fazi istraživanja. Mi još uvek nismo sigurni da izađemo sa ozbiljnim rezultatima. Pomenuo sam studiju koja je pokazala negativne rezultate, da ima kontroverznih nalaza. I u ovom trenutku mi nemamo moralno pravo da smatramo da su stem ćelije nešto što je adekvatna zamena za aparate. Mi u ovom trenutku, ne mi, nego svuda u svetu, kad to kaže mi, još uvijek moramo da vratimo cela istraživanja na animalni nivo da bismo bili sigurni da će to valjati. Dakle, mogu da vas prekinem za trenutak? Dugo čeka jedan gledalac, hoće nešto da vas pita. Izvolite. Ovako, dobar dan. Ne čujemo. Čujete? Izvolite. Pa ja sam hteo da kažem sledeće. Postavite pitanje, molim vas. Pa da vam kažem nešto, to je ipak u vezi sa jednom malom pričom. Naime, pre 4 godine meni ugrađena su 2 stenta, znate. I ja sam sutradan popio 9 onih pilula koje sam dobio od lekara. I naravno pao sam u nesvest. Onda su oni smanjili broj tih pilula i ja sam uzeo, ne znam, jedan određen 4-5 tih pilula. Onda sam počeo da imam takve snove, takve košmarne snove i ja sam odlučio da ne pijem nikakav aspirin. I evo 4 godine ja sam uzeo samo jedno 7-8 Bayerovih aspirina. Naravno, svako jutro imam jutarnju gimnastiku od 4 km. Na ta 4 km ima otprilike jedno plus minus 80 do 100 stepenica. Naravno, između tih stepenica nalazi se pauza od 10 do 20 metara. E sad, bio sam i na jednom kontrolnom pregledu, rekli su mi da je 50% ponovo začepljen, ali ja se osjećam odlično. Ja sam jutros, recimo, trčao 2 puta po 50 metara i osjećam se odlično. Gdje se dobro osjećate sada? E sad, osjećam se odlično. A šta vas interesuje? Pa mene zbunjuje to što se osjećam odlično, ne pijem aspirine, evo 4 godine, Bayerove aspirine jedino kad treba da se osjećam odlično, inače kad se osjećam vrlo dobro ne uzimam ih i ne znam, prosto se zbunjen od toga. Nema lekara koji mi nije rekao kako pa moram da uzimaš aspirine i tako dalje. Gde živite? Molim? Gde živite, u kom gradu? Živim ovde u Beogradu. Imate radnu ciganu, zato ste vi zdrav čovjek. Evo, pitaćemo za komentar gospodina Milošinovića. Čudo u medicini su uvek moguće, naravno. Moguće je i to da neko ko ne pije lekove se osjeća dobro i da takođe i prođe dobro. Međutim, ono što su rezultati svih naših istraživanja jeste da su lekovi neophodni posle dobijanja stenta, takođe kod onih koji imaju bilo kakve promjene na krvnim sudovima. Takođe je činjenica da oni ljudi koji imaju manje promjene od 50% ili 50% suženja, ako nemaju ekstremne fizičke napore, neće ni imati simptome. Mi nikada ne lečimo promjene kakve vidimo, mi lečimo sliku koju vidimo, lečimo simptome kod bolesnika, lečimo tegobe koje bolesnik ima, ali tegobe kad je u pitanju koronarna bolest, bolest krvnih sudova srca, nisu samo one koje postoje u miru, nego one koje su provocirane fizičkim naporom. Zbog toga je neophodno uraditi test fizičkim naporom i ukoliko se tim testom konstatuju ishemijske promjene za vreme opterećenja, onda gospodin koji je postavio pitanje jeste ugrožen i on ima visoku mogućnost da mu se dogodi akutni infarkt koji ima uvek ozbiljnu prognozu i ako nije prvi, on je u visokom stepenu vezan sa iznenadnom smrću. Međutim, ukoliko bolesnik ima negativan test opterećenja, odgovor mogu da budu razvijene kolaterale, takvih bolesnika mi imamo. Postoje bolesnici koji su odbijeni za kardiohiruršku operaciju pre 10 ili 20 godina, zbog toga što su imali suviše teške promjene, a koji danas žive. Zahvaljujući tome što su razvili kolaterale i zahvaljujući tome što imaju male zahteve organizma za fizičkim naporom. Vi ste mi obećali da prokomentarišete ovu trougao kvadrat, jer žurite na konzilijum. Ja vam se zahvaljujem što ste ostali 20 minuta. Samo da kažemo gledalcima, generacijske knjiga ova. To baš nije mnogo vezano za medicinu, ali evo, kad insistirate,
Trougao kvadrat je roman o generaciji kojoj ja pripadam, koja je rođena krajem 50. godina, koja sad ima 50 godina i malo više od 50. I to je generacija koja je mislila da su velike stvari u životu, veliki problemi u životu, njihovo odrastanje, koje je bilo vezano sa osvajanjem slobode. Vaše odrastanje? Da, poput 80. godina. Mislili smo da ćemo punk muzikom da rešimo, o tome se radi također u romanu, naše probleme i da ćemo se tako definisati. Učili smo svet iz filmova, to više nije bila generacija pred rata, nego učili smo svet iz knjiga, iz filmova. Imali smo fest, imali smo razne manifestacije u Beogradu, prvo koji smo odrastali, ali zapravo prvi put smo se suočili sa ozbiljnim problemima u životu onda kada je počeo rat. To je knjiga koja pokazuje kako svakoga i ono koje nije sudjelovao u ratu i kog jeste, rat ipak menja. Svi smo mi na neki način imali neku afekciju zbog toga i govori o tri beogradska lika koji su na različite načine doživjeli i posle proživjeli rat i situaciju posle rata. To istovremeno i priča o tome da je potreba za samoidentitetom, za samodefinisanjem, kao jedan dug romantizmu koji još uvijek svi imamo, nešto čemu ne možemo da odolimo, a zapravo kad se sve sabere i kad se prave neki računi života, onda se shvati da je dovoljno imati nekog svog najboljeg prijatelja iz kraja, dovoljno je biti sa nekim s kim si odrastao, ko ti je veran celog života i da to može da bude smisao života, da neke veće vrednosti u životu i nije potrebno imati. To mi se radi u romanu. Borane, puno hvala što ste bili. Evo, dok ide jedan prilog, najavit ću prilog. Beograd će za 1 godinu dana biti domaćin, u stvari, Svetskoj konferenciji za hiperbaričnu medicinu. Prošle nedelje je u Cape Town boravila inženjer Marijana Sedlar i mladi budući inženjer Petko Zarić da pristuju konferenciji jednoj svetskom sastanku eksperata za hiperbaričnu medicinu, pa ćete čuti kakvi su utisci, šta se sve priprema i ko će doći u Beograd, jer to je jedno veliko priznanje za Beograd i Srbiju. Pa pogledajte. Da, kolega Zarić i ja smo bili u Cape Townu na internacionalnom kongresu koji se bavi hiperbaričnom medicinom. To je veoma zanimljiv skup, obzirom da je to najstarija organizacija koja se bavi kliničkom primenom hiperbarične medicine. Prvi skup je organizovan 1963. godine i osnivač je profesor Ite Boerema iz Amsterdama, koji se smatra začetnikom kliničke primene hiperbarične medicine u svetu. Bilo je interesantno iz više aspekata. Oni se bave generalno problematikom hiperbarične medicine u celom svetu. Znači, to je zaista internacionalni kongres gde su zastupljeni profesori i lekari sa svih kontinenta. Bavili su se ovoga puta zaštitom profesije, bavili su se pitanjima bezbednosti kako ljudi koji rade u hiperbaričnim centrima, tako i pacijenata. I treći aspekt koji je takođe bio zanimljiv je što su učestvovali ljudi koji se praktično smatraju pionirima ove grane medicine. Samo da vas vratim trenutak. Vi ste rekli jednu rečenicu zaštita profesije. Šta to znači? Bavili su se, znači, stručnjaci sa svih kontinenata, su se bavili pitanjima, kako bih rekla, ispravne primene hiperbarične medicine, ispravne primene terapije hiperbaričnim kiseonikom i zloupotrebe ove vrste terapije. I govorilo se o tome zbog čega ova grana medicine nije adekvatno usvojena i dovoljno primenjena, ne samo kod nas, nego i u celom svetu je slična problematika. Ima dosta ljudi koji ili nisu dovoljno stručni ili koji nekritički prilaze ovoj grani medicine, jer se smatra da ona nije univerzalni lek, to nije panacea. Dakle, tačno se zna za koje indikacije ona može da se upotrebljava i na koji način treba proširivati tu listu indikacija, a da to bude na etički način. Ja mislim da nije suvišno da vas pitam da kod nas u Beogradu na medicinskom fakultetu postoji postdiplomske nastave
iz hiperbarične medicine i drugo što vi imate i školu. Da, sa još 1997. godine Zavod za hiperbaričnu medicinu je sa medicinskim fakultetom organizovao subspecijalističke studije iz baromedicine, internacionalnu školu iz baromedicine, gde medicinski fakultet sprovodi subspecijalističke studije, a deo posla zavoda je kao naučno-nastavne baze da obezbedi obuku studenta i takođe da dovede svetski priznate eksperte koji bi našim studentima upisani na subspecijalističke studije mogli da prenesu svoja znanja usko specijalizovane iz ove grane medicine. Gospodin Sedlar, mislim da je umesno pitanje da li ste animirali domaćina za odnosno beogradsku, svetsku konferenciju o hiperbaričnoj medicini? Da, 2012. godine će se zapravo u septembru 2 konferencije ovde organizovati, jedna nakon druge odmah. To će biti prvi put da su Evropski komitet za hiperbaričnu medicinu i Evropsko udruženje iz baromedicine da će organizovati jednu za drugom 2 vrlo ozbiljne konferencije. Evropski komitet organizuje konsenzus konferenciju, a godišnja konferencija Evropskog udruženja za baromedicinu će se na to nadovezati. Mi smo već godinama vrlo aktivni i poznati u međunarodnoj zajednici, kako evropskoj, tako i svetskoj, tako da deo posla nije bio tako težak, zbog toga što nas mnogi već znaju i mnogi od njih su već bili u Beogradu ili uključeni u Međunarodnu školu za baromedicinu ili ovako kao naši gosti, tako da većina njih jedva čeka da se vrati. Od prisutnih doajena, kliničara hiperbarične medicine u Cape Townu, ko je potvrdio dolazak i u Beograd? Meni je najveće zadovoljstvo bilo što sam ponovo videla profesora Dirka Bakera iz Amsterdama, koji je radio i koji je učio od profesora Boereme, koji je takođe bio predavač i na našoj školi u Beogradu i koji je potvrdio da će sledeće godine doći na obe konferencije i njega uvijek zadovoljstvo videti jer je on jedan od pionira. Tu je profesor Mike Bennett iz Sidneja, koji je bio takođe na konferenciji, naše kolege iz Južnoafričke republike sa kojima jako dobro sarađujemo. To je otprilike ono što je profesor De Sola, da ga ne zaboravim, iz Španije, koji je uvek rado viđen gost i koji jako voli da dođe i kao predavač i kao gost. Profesor Maroni je praktično deo naše ekipe, on je međunarodni koordinator internacionalne škole iz baromedicine, tako da je on apsolutno i deo organizacije, čak ne samo... Pa sa nama, da. Evo, poštovani gledalci, sad smo pričali i dogovarali se, u studiju je uletela nasmejana, doterana Nada Macura, brend hitne pomoći. Ona voli da se to kaže, kardiolog, što je najvažnije, tako da imam 3 dame ovde i teško je izdržati do kraja emisije. Ja ću da pitam prvo doktorku Karadžić, na šta treba da bacimo akcent na taj sastanak? Ja sam rekao neishranjeno srce. Vi ste mene popravili, nije neishranjeno, nego je... Slabo srce. Slabo srčanog mišića. Šta je najvažnije? Za ovaj kongres? Jeste, to je kongres ili simpozijum? Simpozijum, izvinite. Znači, to je sastanak o srčanoj suficijenciji, 10. jubilarni, svih 10 glavni organizator, profesorka Zorana Vasiljević, moj šef i mentor. Ovo je sastanak koji je obično sa internacionalnim učešćem. Obično imamo nekog od stranih učesnika. Pre 2-3 godine bio je profesor Michel Komažda, koji je sada predsjednik Evropskog udruženja kardiologa. Pre 2 godine bio je Goldstein iz Lila, Francuska, koji je isto jedan od vodećih kardiologa u lečenju. A sada će nam biti gost, bivši predsjednik asocijacije o srčanoj suficijenciji u sklopu Evropskog udruženja kardiologa, to je Dirk Broussard iz Belgije.
Tako da, znači, pored naših eminentnih stručnjaka koji su iz cele Srbije, znači nisu vezani samo za Beograd, nisu vezani samo za klinički centar, nego su vezani za celu Srbiju, imamo i eminentne strane stručnjake koji učestvuju u ovom sastanku. Ne, mislim, zašto ne bi rekli? Vi ste jedno moćno društvo. Kao što su kardiohirurzi, tako su i kardiolozi. Ja sam i malo u prvom delu emisije rekao i vašem kolegi Belesninu i Orliću, zaista u svetu je priznata kardiologija. Jeste. U dosta tih elitnih društava, bordova se nalazi naši ljudi. I sam taj podatak, meni je profesor Vasiljević rekao da imate preko 1000 prijavljenih ljudi, kardiologa. Moćno društvo. Jeste. Pa kaže se da je kardiologija kraljica interne medicine. Znači, sve može, ali se svi plaše srca i lečenja srčanih bolesnika. Evo, Nada Macura se ne plaši. Iako radi u hitnoj pomoći. Ona je kardiolog. Evo, moji kolege me brane, pošto me vi niste najavili tako kao kardiologa. Tako je, sam rekao malo pre kardiolog. Da. Ja ću pitati prvo gospođu Potparu, da li aritmija nalazi svoje mesto u ovom sastanku u ponedljak, sastanku? Naravno da nalazi i u suštini, čuli ste malo pre profesora Milošinovića, ovaj sastanak je posvećen srčanoj insuficijenciji. On je rekao da je to jedna vrsta, ta bolest ili taj sindrom je jedna vrsta nezarazne epidemije u svetu i raste broj bolesnika koji imaju taj problem. S druge strane, polovina bolesnika, približno polovina onih koji imaju srčanu insuficijenciju, ujedno ima i atrijalnu fibrilaciju. Ta atrijalna fibrilacija to je najčešća dugotrajna srčana aritmija koja je i sama proglašena nezaraznom epidemijom zato što njena učestalost progresivno raste. Taj par, kad se nađu zajedno srčana insuficijencija i atrijalna fibrilacija, to je jedna vrlo neprijatna i vrlo opasna kombinacija. U svetu postoji, svake godine se održava jedan sastanak koji se zove The Ugly and the Nasty, znači ružan i zao. Ta dva stanja jedno drugo podstiču. Znači, srčana insuficijencija je faktor rizika za atrijalnu fibrilaciju i obrnuto. Atrijalna fibrilacija može da uzrokuje srčanu insuficijenciju. I ono što je najopasnije u toj kombinaciji jeste što ta dva sindroma i stanja jako mnogo povećavaju rizik od šloga. I to je stvar koja ne sme da se previdi. Kada lečimo takvog bolesnika, mi moramo da procenimo koja je terapija za njega optimalna. Terapija nije laka, to su obično teški bolesnici. Oni piju i druge lekove. Ne radi se samo o leku za sprečavanje šloga, tako da je kompletan pristup tom bolesniku, njegova procena i dugoročno lečenje jedan ozbiljan izazov. Zahteva veliko angažovanje. Evo, zamolit ću Nadu. Da li imate nešto da dodate ili ćete nešto, jedan segment izvući iz tog programa? Sutra počinju ti prolećni dani zdravlja u Beogradu, to je tradicionalni sastanak. Nisu dani, nego prolećni festival, prolećni Aqua Viva festival. I ja ne bih rekla da sam brend hitne pomoći, ali novinari i javnost verovatno su videli u meni nekog ko bi mogao da bude glavni promoter tog festivala. Naravno, dosta faktora rizika i ja imam sigurno. Ali verujte mi da vam ljudi veruju kad se javite na ekran ili kad se javite na radio, stvarno čekaju saopštenje Nade Macure za to jutro, vreme, intervencije, napadi, prepoznavanje stanja. Hvala vam puno što ste me pozvali i svakako u društvu ovih eminentnih kardiologa veliko je uživanje. Ja sam otišla možda u neku drugu sferu novinarstva više, da tako kažem, ali ne zaostajem sa ipak edukacijom, pratim sve što je u vezi sa srčanom insuficijencijom. Nadam se da će predavanje izuzetno uspeti, s obzirom da su ljudi zaista eminentni stručnjaci. A ono što je moje, ja moram evo da pređem na ovu stvar koja je veoma bitna, pa možda, s obzirom da ovo je ipak kanal sportski i kanal sportista, teme koje će biti, pre svega da kažem da se festival održava, počinje sutra od 15. do 17. znači traje 3 dana i ono što je veoma bitno i što su me opominjale moje kolege novinari, da kažem da je ulaz besplatan
sveobuhvatan. Znači, Dom vojske. Dom vojske, jeste, i počinje festival tako što će biti svečano otvaranje sutra u 11 časova i onda počinje program. Naravno, program će biti različiti, postoje naravno 2 sale za predavanje, u stvari jedna više ovako za neke sportske manifestacije, a druga koja je svečanija sala u kojoj će se održati predavanje, između ostalih i ja imam jedno predavanje koje mislim da je veoma značajno za populaciju, to je bol u grudima. I ono što mogu da kažem, evo, pošto je ovo sportski kanal, moram da kažem da uopšte ovaj festival je posvećen zdrava hrana za zdrav život i sve, na primjer, i po godištima obuhvata, znači od dece do starijih osoba, različite obolenja koja postoje, zdrav način ishrane, a evo, ovaj je sportski kanal, pa da dodam da postoji zdrava hrana za sportiste. Ima, mislim, 4 predavanja koja upravo obuhvataju to, greške u sportskoj ishrani, pa onda kako doći do dobre kondicije, to je veoma bitno za sportiste. Između ostali predavač i Dane Korica, naš proslavljeni atletičar, i profesor Radovanović, tako da biće zaista prvi deo sutra je posvećen uglavnom ishrani, i to ishrani i makrobiotici i različitim prilazima, pristupima. Naravno, ja ne mogu, ovo je jako dug raspored predavanja, ograničeni smo, čini mi se, na 20 minuta. Postoji i alternativna medicina tu, sve kako pomoći. Vi ste nešto rekli što je vrlo interesantno. Ja ću da zamolim gospođu Karadžić da prokomentariše. Rekli ste bol u grudima. Da li je svaki bol u grudima infarkt? Što ljudi misle? Na svu sreću nije. Molim? Na svu sreću nije. Znači, ima različitih bolova u grudima. Ja radim u urgentnom centru, u koronarnoj jedinici urgentnog centra, znači u prijemnoj ambulanti. Tanja radi isto u prijemnoj ambulanti. To ću vas pitati malo kasnije. Da se vratim na nadu. Bol u grudima nije infarkt. Nije svaki bol. Nije svaki bol u grudima infarkt. Taj kvalitet ima kuća u kojoj je doktorka Nada Macura. To je ta interventna kardiologija. Vi imate opremljene... Pa nije interventna, nego šta se događa kod tako... Urgentna kardiologija, jeste. Znači, to je zaživelo, ima, znači, bit sad godinu dana. A mislite na metalizu ili šta? Amblitičku terapiju. Ne da kažemo, recite. A pa dobro, mislim da tema mog razgovora nije ovog puta to. Dobro, ali evo, spomenuli ste bol u grudima. Naravno da je veoma bitno zbog pacijenata, ja mislim da sam to i prošli put rekla, da je veoma bitno porazgovarati sa pacijentom koji oseti bol u grudima, izuzetno jak bol i naravno lekar je tu, da ciljanom anamnezom i naravno razgovorom sa pacijentom dođe preko seta pitanja, dođe do toga da li treba primeniti metalizu i šta uraditi sa takvim pacijentom, još u toku, ne u toku transporta, još u kući. Znači, od kuće pa do bolnice, on je već faktički primio ono što bi trebao da primi da bi se ubrzalo u sali za kateterizaciju, otpušavanje, da tako kažem, na jedan izvestan način. Šta uraditi sa takvim pacijentom? Mislim da se spašava srčani mišić i da je to poenta cele priče. Spasiti srčani mišić. Jer upravo kod infarkta miokarda imamo nekrozu miocita, odnosno nekrozu miokarda. Vaše kolege u Vranju su nazvali zlatni sat srca. Da, svakako, srce treba spašavati u svakom pogledu, i ovom fiziološkom i u emotivnom. A evo, ako mi samo dozvolite, ja se borim za svoje mesto pod ovim reflektorima, da samo kažem da je direktor festivala doktorka Mima Fazlagić, ona je poznata po tome što i kompanija CryoSave, poznata po tim matičnim ćelijama, upravo ste pričali prvi set razgovora, bio je upravo i o tim matičnim ćelijama u lečenju. Ona, pa onda moram da pomenem Davidov Danijela Davidov Kesar, ona je jedna od ovako pionira ovog prolećnog festivala, doktorku Miru Mićović, pa onda ima tu Nemanja Velikić, ima tu dosta ljudi koji su zaista zaslužili da im pomenu. Ako bi sad krenuli da spominjemo, onda će odmah doktorka Potpora da mi kaže profesor Grujić, jer tako? Ja sam rekla da se... Koliko su učestale? Postoje nekoliko vrsta aritmija, tako? Da kažemo, koje su to aritmije? Postoje u osnovi 2 velike grupe aritmija, jedne su pretkomorske, druge su komorske. One načelno pretkomorske aritmije se smatraju bezazlenijima, dok se komorske češće povezuju sa strukturnim srčanim oboljenjima i zato im se pridaje veći značaj.
ali sve aritmije treba procenjivati na isti način. S jedne strane, bavimo se simptomima koje te aritmije uzrokuju, s druge strane, takozvanim hemodinamskim posljedicama, znači promenama u organizmu koje nastaju tokom trajanja aritmije i ono što je zapravo ključno za svaku aritmiju, to je da mi procenimo koliko je ta aritmija povezana sa rizikom od iznenadne smrti. To je nama glavni zadatak od svake aritmije. S obzirom da pretkomorske aritmije izuzetno retko, sa nekoliko manjih izuzetaka, neposredno mogu da uzrokuju smrt, to je zapravo razlog što se one smatraju bezazlenijima. Gospodin Ana, recite, i malo pre ste spomenuli, se nalazite u žarištu, pa jeste. Urgentna kardiologija kliničkog centra, urgentnog centra kliničkog centra je prebukirana stalno. Jeste. Znači, ja moram da vam kažem, ja mislim da postoji epidemija akutnih infarkta, epidemija koronarne bolesti i popuštanja srca. Znači, to koliko mi dobro lečimo ljude, spašavamo živote sa stentovima, produžavamo ljudski vek, ogleda se posle toga u tome da svi ti ljudi na kraju opet završe sa nekim vidom srčanog popuštanja, onda opet dolaze u bolnicu gde i mi ukazujemo pomoć. Znači, nažalost, u urgentnom centru, u koronarnoj jedinici urgentnog centra je totalna prebukiranost. Znači, mi imamo 18 boksova gde možemo da smestimo 24 pacijenta, da svaki ima svoj makar monitor, ali imamo ponekad i 44 bolesnika. Ali još niste nijedan slučaj težak vratili? Pa nismo vratili kući, ali smo gledali da ga preusmerimo u druge bolnice, u druge kliničko-bolničke centre koji imaju koronarne jedinice koje nisu prebukirane kao mi. Što imate VMA, imate centar Dragiša Mišović? Ne, Dragiša Mišović više nemamo. Oni su upravo za srčanu slabost, oni nemaju koronarnu jedinicu, ali zato su tu Zemunska bolnica sa otvorenom koronarnom jedinicom i salom za kateterizaciju. Tamo je Nešković, doktor. Tamo je profesor Nešković, imate Bežanijsku Kosovu sa koronarnom jedinicu i salom za kateterizacije, imate gradsku bolnicu koja, Zvezdara, izvinite, koja, kliničko-bolnički centar Zvezdara, koji isto ima koronarnu jedinicu. Tamo je profesor Dimković. Vidim da i on ima predavanje u ponedeljak. I profesor Nešković ima predavanje, i profesorka Krotin ima predavanje, tako da svi naši profesori imali nešto da izvučete kao nešto značajno na tom sastanku? Hoće biti nekih zatvaranja, nekih zaključaka, nekih poruka? Pa ovi sastanci su u suštini namenjeni kardiolozima i lekarima koji su u kontaktu sa pacijentima koji imaju popuštanje srca. Ne moraju to da budu samo kardiolozi. Nekada su to interna medicina, nekada su to lekari opšte prakse, svako mora da prepozna popuštanje srca i da zna šta će i kako će. Dolaze. Znači, uvek imaju nešto novo da čuju, uvek postoje drugi različiti uglovi gledanja na neke iste stvari, promenjene načine lečenja, srčane insuficijencije, znači uvek postoji nešto novo, uvek je nešto novo u fokusu. Tanja će imati predavanje. Evo, sad ćemo da čujemo. Tanja, recite. Vidite, to je zanimljivo, recimo čitajući podatke u celom svetu o srčanoj insuficijenciji ili kombinaciji srčane insuficijencije i atrijalne fibrilacije, kada se prave studije preseka, recimo u Evropi ili na nekoj teritoriji, onda izađe da jedva 30 do 40% bolesnika dobije onu terapiju koju zapravo treba da dobije. E sad da ne budemo brzopleti i da ne osuđujemo kolege i da ne kažemo da je to nemar ili nešto još gore. Da ne kažemo neznanje. Da, to ste vi rekli. Treba reći da postoji određeni procenat bolesnika koji imaju kontraindikacije za te lekove. Znači, nije ih lako lečiti svim onim što treba da im damo. Ali i ako otklonimo tu grupu bolesnika, ostaje velika grupa koja zapravo ne dobije ono što treba da dobije. Jedna od svrha ovog sastanka jeste da se podsjetimo onoga što znamo, što bi trebalo da znamo, da se podsjetimo kako se leči srčana insuficijencija i razna stanja vezana za nju. A druga osnovna svrha sastanka je da svi čujemo šta ima novo, jer napredaka ima i na polju lekova i na polju aparata. I žao mi je što doktor Milašinović nije tu. Otišao na konzilijum. Da, znam. Da nastavimo malo. Ali je poražavajuća činjenica, izvinite, što je sve više mladih ljudi. I kod vas i kod gospođe Karadžić. Jeste. Sve mlađa populacija oboleva.
Zato Nada Macur organizuje ovaj prolećni dan zdravlja. Evo, ja vama prepuštam, molim vas, prepuštam vam da odjavimo emisiju. Evo, izvolite. Pa evo, dođite na prolećni Aqua Viva festival, ja vas tamo čekam, pričat ćemo svakako o svemu što vas interesuje i upravo ovo što možda kardiolozi mogu da uplaše, o insuficijenciji srca, što je veoma ozbiljna tema. Ajde da krenemo i na preventivu, a to je upravo ovo što vam nudi ovaj prolećni festival zdravlja, kako zdravom i iskrenom doći do boljeg zdravlja. Eto, to mislim da bi bio adekvatna odjava. Puno vam hvala što ste odjavili emisiju. Poštovani gledalci, ja vam želim prijatno večer.